Dobrodošli na moj kanal. Tražili ste predlog za dobar izbalansiran doručak tokom posta. Evo jednog takvog. Ovo je postni doručak koji je nutritivno dosta smisleniji od klasičnih brzih varijanti. Baza od ovsa iz pelte daje složene ugljene hidrate, a izvor složenih ugljenih hidrata doprinose stabilnijem oslobađanju energije, a vlakna i proteini mogu doprinijeti dužoj sitosti. Borovnice doprinose unosu polifenola i antioksidativnih jedinjenja, a orašasti plodovi i semenke dodaju kvalitetne masti i minerale.